zvoni, tek zaspo. Ne bi čovjek ni na poslu leći. Halo, hitna pomoć. A mene budale pa upaljač zvoni. Halo, hitna je. Ima likve logike da me iko na iPhone zove. Halo, hitna pomoć je. Halo, možete li poslati nekoga hitno? Čovjek je teško ranjen. Pa draga gospođo, nije li to moglo sačekati? Da si ja naspavam malo, da popijem kafu. Tek sam došao na posao. Pa gdje je taj čovjek? Gdje je ranjen? Direktno u srce je ranjen. U srce ranjen? Ma nije to, gospođo, ništa. Uzmete univerzalno ljepilo, zalijepite čovjeka i to je to. Ali koja je banka u pitanju? Nalazimo se u Univerzal banci Škopi. Škopi banka? Ma draga gospođo, da je bilo koja druga banka, ja bi došao. Ja sam tu dužan kosi sa glave. Ma zovite gospođo veterinara, isto je to, pašće čovjeka. Nemoj više biti dosadna, moram te blokirati. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my... Halo? Halo, hitna pomoć. Dobio sam teške tjelesne povrede na poslu. Opljačkao sam banku Škopi. A bravo, legendo, nek si opljačko. Gdje se nalaziš da dođem po tebe? I mene se evo sad zvali da im vratim njihove pare. Đubradi jedna. Evo mene kod bandere, ovdje. O, znam, kako ne znaš gdje je bandera. Eto mene. Sreća, pa nam je država kupla novo vozilo. Stari, da nisi vidio kakvog ranjenika pored bandere da je zvao hitnu. Pa ja sam te budalo zvao. A mene budali pa tek sad skonta. Sreća ti da su pravim rukama, da sam ja usmjeni. Pa gdje si ranjen? Medicinar Meho ne žuri nigdje. Prvo ćemo krenuti od prve metode. Vidiš iPhone? Vidim fiksni telefon. Bome si ti, stari, duboko pogođen dok ne vidiš iPhone. Bome je, stari, to u tebi nešto žestoko. Ali dede, ti za svaki slučaj otvori usta da vidim da ti nije koji zub pokvaren. Nikako mi nije jasno šta ti je, da te popršće malo. Vidiš kako djeluje ovo, ovo je dobro protiv insekata. De ti zatvori oči da ja tebi anesteziju dadnem. Jel da bolje ti je? Kakva je ovo anestezija, nikako mrtvaca uspavati. Sad će tebe elektrošokom oživiti. Pa ja sam živ. Moram ja tebi pomoći, ja sam kupio zakletvu da ću spašavati mrtve, ranjene. Jesi li živ ili si mrtav? Nek ti je Bogu pomoći. Mora da jadnik imao temperaturu dok ovako gori. Care moj, žao mi te ko brata. Ali naši astronauti još nisu pronašli lijek za temperaturu. Tebi je sreće što si brzo i lagano umro. Kod mistera Mehe ljudi umiru po 40 godina. Haj, goodbye! Dragi moje Burekzengije, institucijo, braćanska armijo, bake armijo, meca armijo, ne znam više kako bi nazvao, delfini, gremlini, slonovska armijo. Dođite na premijere filma YouTube ratovi, Gradiška, Kulturni centar, 27.11. utorak u 19.00, Bugojno, Dom kulture.
28.11. srijeda u 18.00. Vi iz Slavonskog Broda sam pređite most. Bioskop, srednjoškolski centar Nikola Tesla, 29.11. četvrtak, 19.00. Brčko, Dom kulture, 30.11. u 19.00. U petak, Vitez, 1.12. Dom kulture u 19.00. U subotu dođite da zajedno uživamo u filmu, da se poslije svake premijere slikamo, izljubimo, izgrlimo, pojedemo po 80 bureka. Vidimo se! Kliknite ovdje da pogledate trailer filma.